atu le tasitolu pa ia ala le whailonga le kolusi le suafa le tamā ma le alo ma le nganga pa ia nganga pa iai fio maia whaatimuloto au auna ma tuti iai le afi o lo walofa a wina mailo wa nganga e whaalaina i mātou ma whaafouina mea uma le laulangi le atu ai na ia o awina loto o auna i le malamalama o le nganga pa ia le alofu mai ante i mātou se o mātou maua se poto mai le nā lava nganga ma le fia i lana soa ni mai no Yesu Keriso lo mātou alii Amen se walofa manuia tumu oi kalasia o ate o le lii o manuia o il fine uma o manuia o Yesu le fuolo walu Maria pa iai tina o le atua ia i talo sia i mātou tangata sala Iona po nei ma le tuaso lo mātou woti Amen o le vi inga le tamā ma le alo ma le nganga pa ia Pelo na vi inga Saina matanga e whapefo Iona po nei ma aso whawawau lava Amen Mātou te fia e toi ofo lofa ma whaata lofa atu le nei fo iafi afi Sa moa i lau fi tā whaafonga ma lau sila mai mo mai Ia le fo ua o tātou mapu mai ngā luenga ma au le nei aso ma le nei vai aso Ia o le ase tala vale tātou te whaalongo ai Me le tātou matua vivi e o tātou loto i le atua mo tātou whai atu whaafetai tele le atua tāsi tolu pa ia Wa le fo ua tuana i atuava mātou basa o le nei vai aso Alo mawalunga pea le au ino le masina i lo soifua mo le mātou wola Whaafetai i lau tāpua inga ma lau tatalo Ia le fo mafuona toi maua le tātou a wanoa I lunga le tātou whaasoa i asfori le taitasi wa whaingoina Ia o le taimi ma lau tātou ali whaola Whaatalofa atu Ia inga wo ma paanga Ia e maise fo i lantou lo whengai ma ngase ngase o le tino le mapau fau ma le nganga Ia whape fo i lantou lo whengai ma whaanoa noanga le nei aso ma le nei vai aso Ia ono le mafutanga o motu e le maliu ma le oti Ia o afu ni whaarawe lawe wa tutupa po sei ma fia ele ainga Ia mātou te tālo lava i e ele file mua e sula ngā lofa i o tau maota mo tau lawa A whaifi o mafuta mai Ia na ostau langa Ia mese lau whai tofi o le lotu Ia mātou whaata lofa atu le nei afi mā lolo soifu manuia Ma lolo langi e mama le nofa apostolo le ukaristia Yesua ngā lofa Ia mātou whaafira i atu le nei afi Ia whaata lofa atu lau whiwa la apostolo Mo furu ni ava noa tā te whaasoa aima Tā tufa Ia mō se ai o le whai o le neva i aso Ia ala le whetalai mai o le atua mo i tātou E ala i ana whionga soifua Ma loro soifua manuia malangi e mama Ia Talo falava i le nei tu la Talo fatoi fo i Samoa I le mai mua mai fo ia mai se fo ia Le whai unga fo i o le nei vai aso I ngā luenga ai mai se fo i le tapua inga I te tono maota malawa ia Whatalo fatu ai fo ia mai se fo ia Whatalo fatu I lau whionga la apostolo Kelemete Ma lo lava Le soifua manuia ia Ma lo fo I le fatu atua Ma le awanoa le nei afi wato e mafuta I lungo le ta whaasoa Pe ona masani e aswara le taitasi Alo, whaafitai, ia o le nganga lava le nā Le nganga whaafitai le atua wa ana le seanoa le atua Ia tātou te le maua le nei awanoa mātango fie melea Ia, tā ua fo le wha tā ua le tā taimi Tā ngā ilo le tusi whaitau le nei aso Lo wha tā ua hai ma wha mamalu le ka le sia Le tina le suafa ia mawia le makatala Ia le toi tau wha iloina Ia le fo I tina Ia, ai wha fongo le la whaitau le e mga leo nei aso Ia na watu ilo stantu wha soa ma le nganga wha alo Mo mai le evangelia a Ioane I lona mta upe lua se fulu Wha mua I le lua o na si ile se fulu tasi Wha ngata mai le se fulu valu Wha fufonga le a whaitauina O le lua I aso le vai sa pati I le tae au A opo uli lava
ua alu ane ai Maria le makatala i le tuunga mau. Ua vaai atu i le maa ua ave eseina i le tuunga mau. Ona momoe lea o ia, ua alu atu ia Simona Peteru ma le tasi so o salo faina Yesu. Ua fai atu ia te ila ua. Ua latou ave eseina le alii i le tuunga mau. Mātou te leilo foi le mea ua latou tuuina ai o ia. A o Maria, ua tu o iei fafo e lata ane le tuunga mau, ua tangi ai. Ua tangi o ia mapunou le tuunga mau. Ona iloa atu lea e ia o angelu e toolua, ua o ofu sisina. Ua nonofo i le mea na tuu ai le tino Yesu. O le tasi le ulu, o le tasi e vai. Ua lafa i mai a te ia. Funae, se ale mea e te tangi ai. Ua whape atu o ia ia te ila ua. A wawa latou ave eselo ua lii. O te leilo fo ile mea wa latou tuuina ai o ia. Ua ia fai atu na upu. O na whaliu lea i tua. O na ilo atu lea e ia o Yesu ua tu mai. Ai le iloa e ia o Yesu lava lea. Ua fetala i atu Yesu ia te ia. Funae, se ale mea e te tangi ai. O ai ea e te sa ilia. A ole fafine sa manatu o ia, o le leo o ia o le whanua. Ua fai mai a te ia. Lea li ie, a fai wa e ave ese ia te ia. Ta o mai a te au, po o fele mea ua e tuuina ai o ia. Ona o ave ese ina lea o ia. Ua fetala i atu Yesu ia te ia. Mariae, ona whaliu lea o ia, ua fai mai a te ia. Raponie, o lona winga lea o a oe. Ua fetala i atu Yesu ia te ia. Aua e te tango mai a te au. Aua o tele i alua e lava i lo utama. A ia e alu i o uso, ma fai atu i a te ilatou. O te alua e lo utama, ma lo o to utama. O lo uatua, ma lo o to watua. Wan watu Maria le makatala. Ua whailo atu le au so. Ua oilo atu le alii. Ua whailo atu foi a te ilatou. Ua fetala i mai o Yesu ia mea i a te ia. O le evangelia pa ia ale alii. Ke me soe ia vi ia oe. Ma lo whaftai. Ma le whaitawina o le evangelia o le nefo i aso. Ia, masalo le nei tala wa whaongo tangi au lau tō whaafafonga ma le tātou whaalongo Samoa. A wae tasi fo le nei evangelia tele ana na whaitau i le aso sao le toi tū. Ia mese fo i ale pōle o le ala la whanga i le toi tū wae o le tātou wali i le mai tau sanga o le e seta. Ia o te leilo lau o whionga le apostolo wae te manatu fo i. Ta ua fo i pe e tamua le ta whaasoa le nei fiafi. Ia ono le ta te whaasoa i le tina. Le tina leo Maria le makatala. Ai po le asau ue whaitau au le asau si la fia. Pe a whaitātou te matua o lava i tua se isa i ili le soifuanga o le nei tina. Ia ona tu mai lea i lo fu soifuanga whaatina. Au ai e se ale tāhua nei vaenga ia. O le onga e tātou te maua mai, ilo tātou wai tau mo tātou fu iso i fuanga mo langa. Ia e te tau ano tātou tau mawhai e ola ina, ia ma toi whaatino ina so i fuanga o nei tangata pa ia, sa whapena o na ie le taimi malo tātou. Ia le aso whina ngalo lo punga la postol. I lau whai tau malo si la fie le nei te nao Maria le makatala. Ai mese fu i lona nau ta inga pe o na umaile vonga leo le nefia. Mala nganga whaaloa. Ia, whaftai mo le avanoa. Ai, ile peona e whawhisiri ai i se malama po se iloa e winga i le tina o lo ta ua mai le evangelia. Ia, mai o le sulu whanga fo ile nei o le sangata
Maria le makatala o lo fa mamalu I tonu le kalesia pe la ona yele tu si faita o le nei fiafi ai ile ila wau sa ilinga malo wau foi tama iloa ia I le vaenga lea ia wai pe mana ia ole tala ia Maria le makatala a wau ta ita ia e mo ia o ta a onga susama I lo tala ititi pe o Maria ia Maria ia ma le ngona lea ma ele pese foi na lea suliveta ku reni ia pe o ingoa I e lua tina I e to lua lo maua I lata whaalongo mo ta iloa ai le iso ta malama ia I po le ale ngaluenga sa fai a le a foi le mafuaanga wa o ta o mai le tuspa ia ia a le a foi sona ta ua wai pe o le winga le nai ala iona au mai ia nei tina e yelo na mafuaanga e yei foi lona ta ua ia ia wai ta ua uma lava ia tangata ai o tangata lo au mai tutono le tuspa ia pe la Maria le makata ilo ua ula faita watu ile sino tama ilo ala titi mana ia wai ma etanga fala utele ta ile tina leo Maria le makata fa mai ole tina ngasala ole tina ngasala ai tele ni ngaluenga sa fatino le nei tina ilona itu le vai ia ai le ua au mai I sa le vaenga muli au le evangelia le faita wina le ngaluenga le sa fatino e Maria le makatala ia Yesu ia fa mai sa iai le taimi le lua iaso le vai sa pati ile tae au seni ia le na alu loa ia Maria le makatala whailoa atu ile au so ia pe ona whailoa ia Yesu ole winga lana o whamataranga e sele mana ia ole tala anga ole history ia ole tala anga ole nei tina o ia se tina ngasala ai ina ua feta ia ma le li whaola ua ia muli lava ia Yesu ele ito e fo lava ilona o langa tuai fai mai le whamatalanga na o lava I puapuanga o Yesu sa iai lava le nei tina alua I o atu lalo le koluse sa iai lava le nei tina ai ina ua toe tu I fofo Yesu le lua I aso le vai sapati sa iai fo ile nei tina o Maria le makata e sa olo whamtalanga malo whaftai mania le vaenga le wo elo whaasoa ia nganga hulu nana mafuno mo natu se ulua I tufa mai le winga le nei tina moni whamau Maria le makatala ia o le tina ngasala fai mai le talitonunga o skola sa le tuspa ia o tangata po poto suʻe o le tuspa ia o le tina leo Maria le makatala o le uso leo Mareta o la ua o tua whaafine o la salo le uoa Yesu o Maria fo le makatala o ia lena avatu e le moto o tangata ia Yesu ma fai atu na lato maua muli lua ia le fa mai o le asa upu o le tula fono Mose a maua le tangata o muli lua fe tongi ma na ioti Maria fo le fa pe mai la o poto le tuspa ia le na ulu fie te moni fitu nganga le anga o I la tangata o te tilo ia le soifuanga o le nei tangata po le nei tina I leo se tina sa le leilo na si o manga sa le leisi si o manga sa soifuai sa pape na ona ia le lolo na tamali anga pe ia le fesiri hoi le oi sa ola I se o lana wha pau ai mese
ia o le na ulu fie te mo ni po nganga le anga nei tina ai o le mania si wa ngale na pa i lau sau noanga o le tangata sa ola le anga sala wali liu ese ma muli muli ese wa lo pule na fa Yesu le taimi po le na muli atu i moto tangata fa mai wa fasile atu Yesu ele ia se sina fa sala ia te tali mai mia le tina le ele ia se e fa tu lo Yesu e o fa ia te o te le fa sala ia te ai alu aua e te toi ana sala vai o le fa tu nunga le po le tu o lalo le na fa ia tu Yesu le tina le taimi na la pe lo ia le la ua a masalo o upu ai alo tātou o li ina li iu ai o langa o li tina ma fo i mai loa ma muli muli a Yesu au auna ia Yesu ai mase le taimi leo pua ngā o lo tātou o li o le lava e mai tauina i le tala whaasoro pito le tala le leima le ma taimi o pua ngā le li pei o le tina le sa to o lua ma mawia le tina o lo tātou o li i le taimi o le ala o koruse pe fu ile o ia sa tele na fa mafana fana i lo tātou tina pa i o mawia a o whea ngai fo i mawia ia mauna mafotianga i le wa ai atu i sauanga ma pupu ngā no o ilo nā a lunu inga lai tātou mafo fau le tala anga o le neiti nā malana ngā luanga safa e le la i titi ngā luanga na whai le neiti nā a wafo la o le ma nei fo le tusi le na le whai tau mo le nei aso i le tusi leo le lua le kolonito ma ta upo i Lima a le whai upo se furu whai upo e su whai o su fitu o whai upo su fitu le whape mai o le tangata fou o le tangata o ia kiso mai o le nei a whai o ia ke riso se tasi o le tangata fou ia wa mawai leo la tuai wha auta o mai leo la fou New creation. Ioi, a tātou wa ailai le suinga na suia i maa rielo na olanga. E matau tia le suinga na soifu ai le neiti na. Ma whape nao na watula na lona whaatua tuanga a toi lo tātou wali. Awala, o maa riele makatala o lona whaalupenga o le apostolo mo apostolo. She is an apostle for the apostles. Ono mavia leo tātou whaapunga whaalongo le whaitango le nevia o ia lea na ia mua i mori mawina le toi tū wae o lo tātou wali o lewe mai na mua mavia le tūnga mau e alu se i asi lana peli ia masalo le o le tū lea ma lea ngā tina ia o tele loi lau whionga na apostolo a masalo o le to tele a tina au na mali liwa la tau tāne ia pe mali liwo la tau tama e tele ai na malamatu tai au pe al tinala no a mesa sa tau sang ona tuo tu nga mau tātou mātua ma inga e ta oto ai lumo le fale yo isi a inga matua fai le fale ai tu e tonu nei mātua mai pele le la e pe fo le e tele ana malamatu tai au la ti mai lo matua lumo tu nga mau malau lo sa dio a wa le nganga le o le tupa o tu tina pe fe lo te mana na o te mo so se me ato te mana na o ye to mo mo ai ai le nganga la le pe no te mo fai e fa so an tu nefe o se nganga le te le no le ti na ma real ma la so fina Ia whaftai e sa o le lo saunoanga o le o te fia whapea atu ai tu so le ngaluenga le sa whaatino e Maria le makatara ina ua ia tu ua le lalolangi ma avea o ia matangata fō o ia o le tina e whaitala i mea lelei e taula mua i mea lelei e mua i mea lelei ia wae e alana o whai atu ia nei whapea mai sesie o se fia i loa po se fia ia o ita tate i loa lo sina whaamanianga mai ia Yesu le anga alofa i le whatuatua i le taunongolongo le whatuatua tate manao ai whailoa e whailoa atu e tao atu ia peilauna whailoa i Yesu ia Maria ina wato e tū mai ma whaalia i loa e alo tao atu ia le sa whaatino e Maria o le apostolo mua lea ua ia whaia le whatonunga
maalu loa ta'u atu ia Iesu. O le sivaenga o le manai ai o le whaupunga mai whapea. Whamai o ia o le tina sa tala ia le finangalo Iesu, ma muli a Iesu, e ui lava i le toa tele o tangata, a wato ese mai, aia, wato ese mai, ale sa muli ale, le tina le, e whai lau tala pe o se wha amalo si au, ma se wha manatu fo i lo toi au mai, ia wai e moia, o tatou umalava e ale taime wha vai ai, ia ai o le manai ai o faitaunga i lea aso ma lea aso e whaamanatu ma whaamalosi mai ai fo i lota ita tina ina ia awa lava ne i ngau le koluse ia tau mawhai lava ia whaawau lava awa ne i ngau awa ne i se whaavai ia tau mawhai pea e sa vali puapua ngau le ali wafo i whawhita uli e o mai tau mawhai lava e savali ai ina ia manumalo wa le o te mawhauwhau i le nei tina o se tina whai mai o le tina ngasala ia pei fo i o lota i te tina o fo i o le tina ngasala o le ala fo i le tau mawhai e muli ma tala i le finangalo Iesu ina ia o ta iai whaatasi mai Iesu le taimi muli pei launa iai le tusi a koronito ia o le ia ke viso o le tangata fo ia io a wai e taua io le upura la apostolo o se wo ia ke viso o le tangata fo e le fa pela o le to inga alu fo le ia Iesu e alu ngei ia a kele le kasi le adu a kele le ia ale mele mana umia o lo walu ia Iesu ia e tau mawhai e te ola le soifuanga o Iesu ia ona mawhai lo leona tau ia te ole upure la apostolo Paulo o seo ia ke viso pela o tinale o marulu makatala pe ona whamatala tu lona soifuanga e le tau ngofir soifuanga na soifua le tinale ne a le taimi ane whatai e maleari na sui atoa ile o langa o Maria le makatala ma muri lo ia Iesu e le ngata le muri au na o lea lava le me whai o hai le maliu o ke viso pupua ngā na muli ai o ia ma le tina o Iesu Maria le tina pa ia mese fo ile so pele o Ioane pe o la to ia na fui tolu ai le ala o koruse o lo tanto oli le lava no o la o koruse fa mai e uia o Maria ma Ioane sa tu la o koruse ai pesa o tasi le tina sa mai na tu la tala tanto e ui le vai atu I fita ma sa wanga me na fai le fefe le fola o le taimi sa tanu mia le tino pa Iesu sa iai foi Maria le makatala o le tai au na anu I Maria se alu se iasi le tunga mau ai fa me lo atu wa iatu wa le se ba le mutu o le tunga mau a tatou tilo foi la le fitai inga le Maria le makatala ma lo tatou oli ta se leve vai na taua lo tatou soifuanga fa la langi le taua lo tau mo fai foi le memorize le si u leo le tangata ma le tangata wa ele te me tilo fitau e ma le tangata le pongsa ai na ulua leo le te lua tala noa o e la pa ma tutoelo na leo e te iloa le tangata le tala noa le a wala o le fōringa mai a fua le umi le sa ma futai Maria ma Iesu a le lava ele I loa Maria le si upofonga o lo tanto oli masalo po le pisi o Maria I lona fo I tu whaatina ia ma se fo I me o tato masani le soifuanga le ai o le laifa mai o le au tilo atu Maria o le lava matangi watu wa apa mai wa ave le tangata le tino pa I o lo tato oli ia awa a fua fo I lo fionga apostolo ia ele ngata o Maria ia o Simona Petru ma la apostolo malama awa le sana mea tatou mafau ia I evangelia ia le toitu wa o Iesu e ia na o tina leo Maria le makatala ia maisi tina lea e mole mamoi fo ia Iesu evangelia ia o la tau ia no le tunga ma o no mai le mai o atu tau ia Simona Petru ma la apostolo
ai na pawa lai o tangata o le fa mai sa lu tau turinga tunga ma o Simona Peteu mai Ioane so pe a po fe me sa yesi apostol tu sa po lele ye tau mo lo ma fo salo ayamo kamai o le ka o le fa autu yele le wa atato fo le tai mo le li ia le alo Yesu lu mo le mo fo le na le liwo na fonga ia o Simona Peteu Ioane mai Jakob ia ale fo la fa mai no fo le tai mi le no i ke tsamane o atu fa no fo la apostolo ai fa mai wa atu Yesu mala wa ia to Simona Jakob mai Ioane mai o fa iti atu luma ia ona no fo le ai anu Yesu tata ale fo la o mai le mo le to tu Yesu o le la pe o tai mua ma bien makatala ai mulu atu Simona o le winga lo fa matalanga a fai sa fa matala Yesu matala no Yesu lo ilona to tu wa pe ma vai so to le ia mo se so le wori ia na tau fia fi talinga le fo la ho ia ma bien makatala na te li tau fia le to tu wa lo tanto wori fu la le mele o le ala ma tangi le tau tu la na vai tama lo le tu mai tu fo me o mana tu o le tangata fo le o fa to io e le lai fa ya tu e fa mole o femle we avelo woli ta umai o talo au mai ale taimi ale wa le sile me mana ia le fe lo inga le fa me le taimi ana mense le Yesu le mo Maria i lolo Maria o Yesu le ta sile na ta uo le tatu wa o paptema vo le fa Yesu na lo fe la posto ile ta uo le suafa po le mo e se ve fa so e va inga le awa le ta o ne va inga le ile va awa to Yesu le suafa Maria i lolo Maria awa le pe o le tatu le va inga le ang o paptema le ta uo le ngol ta ia faftai mo le fafisili le vaenga lea ia le wata o mai i ngoa ale tata no ia Maria le makatala ia wa o le tasi fo ile vaenga ta ua lava i totono o le awa onga o le sakala meta o paptemanga ina ia i loa le leile ta ua o le ngoa le afa ngoa ai le ta mai titi ai mai se foi le ta ua ia la iona mana o mia le atua le ngoa mana tua fo yo tato tangata na fai le fa atu sa pa i o le atua e ia ila le mafau fau e fa o ngale lei o tato fo yo o e fio ai le ali le manu le atua o le vaenga la le pe ona iai fo i le matango fio le vaenga le wa iloa mabua mafai ai ona iloa e Maria o Yesu le watala no mai ate ia e ala la le ta o mai ngolo na ngoa i le vaenga la le paptemanga e fata ai ona o le ngoa ta o ai oi e vala au mai ai le atua ia e vala au mai ai lo ngoa lo suafa e te papa te mai o le ngoa fo le na e vala au mai ai le atua ia te oi taimi lava o le ngoa fo le na ia o le atusi i le api atoe ina ia o le si me mangai ai vaenga le o sa ngoi le o le ngoa e vala au mai le atua ia to ya tato ma fo la tala vo le ya Samuel Samuel ma eli le fa mai o vala tu le tu Samuel ya le ku lo Samuel lo ya o le mana yo le o e la fa so le o le ia pe o le vaenga nai le ta o le ngoa ai mai se foi ia le wa e mo i lava e ta o foi le fa ngoa i se saint ia i se sangata po se sangata lo walo pe e mafau ma e fina ngalo le taimi e fa ai ngoa i le taimi o le paptemanga wa o nei tangata wa fai langi le fo launga o lo tatalo mai ma wa ave i lato masangata o le ngaluenga pito sili fo i leona ta ua mo i tatou ai mai se lava i nai whanau o le paptema o le fai ngoa le ngo o masangata o le tele o ngaluenga o lo o tatalo mai ina ia manuia o langa o tamaiti ia sa o le se mea ma nei o le sile pa na ta ua o le tapa sol ni pia lenga to tili o matua fo ia ma se sa so sa pe ia so nga fai ngoa ka miki pa mai o ngoa tau pou o ngoa fa manatu ele ma fanua le ai vai
e tele na afia soifua o le tangata e ala i suafa mai mo e whaasuafa ina lea ngai ala na whaatula o tala ia mo se whaateta ina o le e ero tausonga o lo nofo ni Australia mo lonto lua o lo tausonga la lea fa mai na whanau ni la pepe ulu matua i le 5 masina na whanau wale tamititi no fololo ngani le mo fa ingol la tama ya isa aise fa mai o le mela ma tau tira tu fa mai a fa peto si le mai le ala i tato program fa mai fa peale tele se pe se pili tu lo le piafi manga mai pe we ai le pili vo le to tolo i tu no fa le tele o tama titile wa ma fa mai fa mtala ngalu tau songa le wa le lope fa fiena na ta otol tama titile no na manafa ia male upara len fato foma ile ola a fai foi ai ola e matua ma ia ile ise ma ile ai o le talala le al tamal to sina fai foma fai alto ngalu nga se uma le ia a to le fai lo puli lo le tu le watani a to ai la to miti na sa moa le na fa na le 5 masina le fa me pe se pili lon tele oi wa le ma se ma i mo wa ile na ka le se al mo kwa malo lo na komiti le masalo se meo se fulu ono sufito sanga persu wato sanga termine o le lile ma losia a lo wala le tal tonunga o le mo le na fa ngol tam titile le na lave i le no isa ako e le tato lo ma isa ako o le tamo o le folo folanga le tali o ampor amo le na tau to ile tua o lau fa no fa pe o fetu o le langi ma le o neone o matafa ile lava tau pe lau tato o le vai ngale tau fa ma tala fa ma le tau o i ngoa fa i ngoa tato fa no pe la o le mele na tupu ya Maria taimi ana wala awa to Yesu ya Maria li liu malo Maria fa mai rapo ni le o ha oi wai lon le Maria o lon matai lo wala watu lona suafa o le tau o le nao to suafa mo tato mo ai so ia tato fa i ngoa ngai tameti i ngoa o tato ainga yaso ana mua ai fa i ngoi suafa o sangato ma sangato ina ia fa amanu e ina i fo la to wo langa ia ma mau e la to le ola fa lenga ia pe ole tato fa sore na pe si me tu fa wala ko na posto vai ngale na sa no e pa tele ne ne fia filimisa fa pe mai a wai lo le tua muli lo ia a wai lo le tua muli lo ai wane e to nga sala a wane e fa pe mai o ia se ko fa kase kwa me le e tu mai la ya te au pe o le sita o fo le o to angal misa a wai o te ua lo to le sa no anga pati le fa pe mai o le tele lo le tua o le tele fo le lo wa lo fa le tangata i sona fa lau tele ngai lo wa ulava manatu ia wa le tate o talia le ali o yo le atoanga o yo le lei o mea lava e se ala le mea la yona e na umana e alo te tali le ali i le tino pa i o le ali yona e saulea e toi ita atu i le se uso tangata o i kele ika le ia na mea la uita i o yo lo ufatu ole ile maenga lea ole te fia fa lau te le atu ile mana i ole famtalanga ile se mea le ata ita mo te fa no ai ia se vanga na lava se mea wale fetau i malfina ngalo le tua na ilola ia le wo uita ole ita la le na e ta ole ita pa ia a wale ile vaenga ile tina le ya Maria le makatana fami ole tina sa ngasala ai na wai loa e Maria Yesu ile to e fa pera bana na alu to fa pera mai ta ilo yai ai ole ilo ta itana ilo ye le faitaunga sa muli lava ile to e foi ele te fa fiti lo na li fa ola e ola wele taimi o sa wanga ma puapuanga ele fa pe na fefe pe fa pe mai se yo mano lo tasila ni neiva yaso se yo
whawhiti le nei vai aso. E tau mai I ele alofa. Ai whai mai sa muli lava. O le tele o sauanga, le tele o whawhita auri na whita I ma Yesu. Ai le I fefe a Maria. Ia, ma le si fo I vaenga lea vane le sauanga lo fiona apostol. A fai o Maria lea le makatala le tina lea na momoli atu e le moto o tangata o muli lua. Lona winga lea a fuala I lo tātou soifuanga. E kene koe fialu le me tungtunga tangata. Le a lo fia muli a Yesu. Le la e lua o ye ke lafim awa te ngongo kulo me la ho sa ale ho sa ia mai ka ile nga mama sa o le ia wa o tatou na ia soifuanga whaatangata ai na ua le whailo whamtalanga e tu mai lo tangata ia ina ua o iai le nei whi au Yesu le angalo whamana ia to tele lava I lato lo sila ma sila fia ina lo tangata ia ai o te tau tino atu le afiafi le nei o te le mai tau le suafo Yesu o lo umoni mawai o le ala fo ina o lo wha amalosi o le ala fo ina o lo fia e whaine nei whaasoa ia a tonu e au ngai sesi anganga e o ngai sesi anganga I lo tangata whatau waama tangata angasala aina uo iai te tonu le whaalatanga le vaa o Yesu le angaro whamamana ia la mea lato e fefe ai la mea lato e mai la mea lato e lafi ai la mea la whaafiti ai lo malosi o lo TAIMI ave mo le ALII awa mata ngofie whamanianga Yesu I te tonu lo wainga I o le mafuaanga le na ele ngata ile oni whamanianga whale lalolangi o whamanianga ile langi e mo I le TAIMI e tau te oto ile langi awa a matona tā pena ile TAIMI nei awa ia ile TAIMI e wala au mai ile atua ia na whaapea mai loa lea ia wala au mai loa Yesu Lima lea ona whaamaoni ulu whale mai le fia ia pia whaapea na yo atua alo tu mawale le lei ai pe yo le o toe au mai le evangelio le nei afiafi ai mai se fo ile whaamamaluina le kalesia o le sangata o Maria le makatala ia toe whaamanatu ai fo ia I mātou tina wai pe o le mātou I tūpā lava e mua I mea lelei ma mea lelei ia lo toe whaamanatu mai le tala ia Maria le makatala o le tina angasala ai wa avea matina apostolo lelei apostolo e whai al finangalo Yesu ia wai o te masaru e iai whaafita auli o le olanga ai ina whaafita auli pe ona fita ia I ma Maria le makatala e whapena fo ia ma ua mai se fo ilo unei tina e iai lava I lato o lo whai iai lava I lato o lo tauwemu ia au te whaafita ile atua I le whaongaina o lo tangata wai wa umane na TAIMI sa o leanga ai ia wa whaongaina o Yesu ia leo mawhai e iona moli mawatu I lona alofa ia awa te mai mai ati au ia au ngase upua whaaso atu ai ia atonu e whai lea ma lui tau ia ai mai se fori tatou sa valinga e tau mawhai ai ina ia tatou au sia tatou whaamoe ia ole ola le whaavavau alo tai sa uno lo fio na apostolo taua I o whaamanatu mai mo tatou o le evangelia o le fiafi ina ia o tatou liu lo I le atua matua liu atoa awole liu se lau vals full pasene I mean se lau vals full tikevi ai liu tou se lau onos full tikevi lono vina atoa le lei lau taamilo atoa le lei lau liu pe o Maria le makatala na matua liu atoa Maria matu ua mea le lalolangi ma muri atu lo tatou o lii whai o ia masoo ia le lava e mori mau mai le ne fiafi ma le evangelia o ia le tina na muai mori mauina le tuunga mau wa wanoa na ia muai mori mauina Yesu ua toe tu o ia le na ia muai wa ai a Yesu le na fasili atu
ia angelu po feo o latou ave i ai le alii ae mulimuli ane valau atu iesu lona suafa ia ma liliu atu ai lo mavia i lona alii a le lai faamai iesu aua e te paʻi mai iā te aʻu le aga o te leʻi aluaʻe i loo tamaha ae alu e taʻu atu i o uso tasi a lea vaega tāua foʻi le taʻu mai le vogalia lea o le toʻatele o tagata e faapea mai e iai uso iesu i ai le fanaua mavia iā iosefo leai o ai uso iesu le talanua atu i iesu ia mavia le makatala alu e taʻu i o uso le vaaiga le ua e vaaiai ma le mea le ua tupu o ai le faatauina aupu o le au apostolo e toʻasefulu ma le toʻalua ia auā o le au apostolo ia o lē filo ai totonu ma tausoga o lo tatou alii faaola ma le tua foʻi ioane le papatiso o le tausoga o iesu o le alii leo ioane ma iakopo o le fanau sepetaio o tausoga o lo tatou alii o tagata la ia lē e taʻu o uso iesu ia ona o le gagana e pelu e lei se upu tausoga ia po oni uncles ma ni aunties ma ni nephew mea pena tasi a le upu e faaaogā o le brothers and sisters o le tāua lanao nei vaega i o le tatou faasoanefi atu ia i nei o tatou malamalama ai le tāua o le valaauina o lenei tinā o mavia le makatala na aʻoaʻo mai e tatou ma faamanatu mai foʻi e tatou ni o tatou matualiliu a toʻatoa i le atua a matu lou soifua ma lo matou ola fai ele finagalo o le alii i le gata lai lenā ia iloa i lau amio ia iloa i lau gagana ia iloa i au mea fai ua selau pasene lou liliu i le alii tatou tagata vaivai e tatou te savavali pea ma paʻuu aia manatua lelei aua te paʻu na e nofo ai lea paʻu toe faauau le malaga ua uma le tapena iesu sakalameta kopsio tatou te agaʻi ai e saga faauau ai pea le tatou mafutaga vavalalata le ma le alii e ala i lou walu kopsio foʻi mai alu talialii i le okalestia vai e matuā lē motu le tatou mafutaga ma iesu fai le galuega lelei faaogā lelei le mafaufau pe ona mai e lo tatou alii ia lo tatou maua lo leo le mele na maua e mavia o le ola e faavavau ma avea i tatou masagato masagata pei foʻi na avea mavia ia masagata o le apostolo mo apostolo ia ona o ia o le uluaʻi tagata na ia molimauina le toitu o lo tatou alii o le tatou faasoa le galunia fiafi ma le faamoemoe ia o le a maua se mea aogā mo i tatou uma i le gata iā te outou o loo maimoa ma faafofoga mai ia faapena foʻi maua nei o loo faapena ona faia lenei auaunaga faamoemoe le avatu i le atua lou soifua ma lo tatou malosi i le asosā tatou toe feloaʻi i le tatou polokalame o le toe faaolaola o le falemanu ia e maise o galuega ma feʻaua faatali ma lenā vaiaso matou te alolofa tele mo outou ma ia faamani atu iesu agalofa mamana i outou aiga e maise nai fanau lenei vaitau afai foʻi ua ia se upu o le faasoa ua laavale ma ua lē tautamālii i lau faafofoga ma lau sila maimoa ia toe faafoʻi mai ia pe faatafe ane le auau atonu i ai anisi aogā i ai le tatou faasoa lenei piapi atai lauvioga le apostolo faamanome foʻi lou taimi ia maise foʻi le faasoa matagofie ia tauia ina ia fai le maviiga o lo tatou alii iesu le agalofa mamana ia mai ia i maua nei apostolo le palestio iesu agalofa manuia tele malologo lenei afiafi tatou faaiʻu le faailoga le koluse i le suafa o le tamā o le alo ma le gaga paia amene ma amene